Nishonile mbukeli asiphinze sikuvusele etindzabeni kulendzambama kanti nalamuhla sitetfula kucathatha emkhulukhaya wetindzabate SABC Auckland Park eJozi wemukelekile nati lethamba embili. We are being given a thumbs-up information here in front of the nation and we must accept that. Kuhluleka kuphendvula imibuto ngendlela lefanele kuholele ekutheni likomiti lephalamende lihocise kwesikhashana kuphinzilita inhloko yetisebente ehhovisini lendvuna yelitiko letemaphoyisa Cedric Nkabinde. I repeat, we have the money, we have the leadership, we have the opportunity. Just go and construct South Africa. Uthi Mengameli Cyril Ramaphosa kutfutfukiswa kwetakhiwo nqandi kungadlala indzima lenkulu emnothweni wakuleli. Kumile kuhlala kwelikomiti lephalamende leliphenya ngenkohlakalo nekungenelela emsebentini wemaphoyisa. Loku kuta ngemva kwekuthi inhloko yetisebente ehhovisini lendvuna yetemaphoyisa Cedric Nkabinde yehluleke kuphendvula imibuto ngendlela lecacako. Emalunga alelikomiti avakalise kutfukuthela ngendlela Nkabinde ahluleke ngayo kuphendvula leminye imibuto lemyamanisa nasomabhizinisi wele Northwest Brown Mohotsi. Inhloko yetisebente ehhovisini lendvuna yetemaphoyisa Cedric Nkabinde ikuqinisekisile ukuthi yahlanganisa umhlangano emkhathini wendvuna yalelitiko senzomchunu nasomabhizinisi Brown Mohotsi. Lokhu kuta ngemva kwemibuto ngebudlelwane balendvuna nalosomabhizinisi lobuholele ukuthi lendvuna igcine ihlakade lithimba leliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki. Ngalesikhathi atfula bufakazi bakhe ngembi kwaleli komishana wemaphoyisa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi waveta ukuthi Nkabinde nguye lo wamnika inombolo yolucingo lwaMohotsi. Since I joined Ministry Office in August, I only recall one meeting which I facilitated between Minister and Brown Mohotsi. Umholi we-EFF Julius Malema usole Nkabinde ngekungaphendvuli imibuto ngendlela lefanele. Usole Nkabinde ngekungacaci nakaphendvula imilayeto ye-WhatsApp lekusolakala ukuthi imyamanisa naMohotsi. So we are being given a thumbs-up information here in front of the nation and we must accept that. Because the simple thing should have been to the evidence leaders, I don't have my gadgets and as a result, I'm unable to give you an accurate information. Kuhlala kwaleli komishana kubese kuyamiswa ngenxa yetimphendvulo taNkabinde letingacaci. Lobeka inhloko yetebudlelwane netisebente kuRuleni Xolani Nciza uthi umhlangano wekucondziswa tigwegwe kwaBrigadier Julius Mkhwanazi ngenyanga yeNgwekhweti bekungumdlalo nje. Nciza uchaza ukuthi ngaphambi kwalokucondziswa tigwegwe kwavele kwabonakala ukuthi labakhulu sebasithethe isinqumo sokuthi Mkhwanazi umsulwa konke amacala akhe engaphathi kahle. Utshele komishana amadlanga ukuthi umphathi wamasipala losewathatha umhlala phansi Dr. Imogen Mashazi bekaqinisekisa ukuthi Mkhwanazi umvikela ngato tonke izindlela. Dr. Mashazi maintained a complaint that I could not appoint attorneys for a senior employee. My understanding of her attack was that Mkhwanazi is some senior employee. So effectively, I do not have the right to discipline senior employees. The commissioner solo iqhubeke njalo nomsebenzi wayo. Libambela lesikhulu sebaphenyi KwaZulu-Natal Major General Anthony Gopal uthi-ke sebakhone kucatulula emacala langemashumi nemfika itinhlobo letahlukahlukene tebugebengu lobeyamaniswa nasomabhizinisi James Stewart Shanik. Kanti lokhu kuta ngemva kwekuthi Shanik avulele inhloko yemacala lakhethekile ebugebengu Dumisani Khumalo licala lengohlakalo kanye nekucekela phansi isifundo station semaphoyisa iCentral ePitoli lamanye awo lawaphikile. Major General Gopal uthi la modokotela avete ukuthi Shanik uyamanisela kubuya kwetimoto nekuthathwa kwato kuhlonyiwe. Kepha-ke Shanik yena uma ekutheni watholakala nelicala lokweba linye lapho khona sigwebo sakhona salengiswa iminyaka lesihlanu waphinza wahlawuliswa. I want to then go into one aspect which compromises the integrity of investigations in the province of KwaZulu-Natal
because it then leaves one to ask the question, if he says it's only one case, what happened to the other cases that were serious charges levels against him? Kulokwalandvula kwakhe Shanik lalamanye amacala kuphalo uthi sebathethe isinqumo bomaphoyisa ngalolu dzaba. As a result, in KwaZulu-Natal, we have then called for the profile of Mr. Stewart. We've looked at it in terms of cases where in KwaZulu-Natal he was a subject of investigation, where he was a alleged suspect in the particular matter. Kuphalo uthi baphinze bathola ukuthi kungani Shanik akhuluma ngesibinzi ukuthi umsulwa udel record lebucala. On the 16th of January at 16:58 in the afternoon of that day, a particular employee of the South African Police Services went into the criminal record system and made some adjustments to the benefit of Mr. Stewart Shanik. Ngohlakalo kubonakala kusihlava lesihlasele inhlangothi tonke. Sekutobonakala khona ukuthi lolu dzaba luqhubeka kanjani njengoba sekuvelele imininingwane lemisha. Kuthuthukiswa kwetakhiwo ncandi kungadlala indima lenkulu emnothweni wakuleli. Lawa mavi amengameli Cyril Ramaphosa akhuluma enkonfereni yemkhakha wetekwakha lobanjelwe eBoksburg eGauteng. Mengameli uGcugcutele batshali imali ukuthi batshale kulomkhakha kude umnotho ukhule. I repeat, we have the money, we have the leadership, we have the opportunity. Just go and construct South Africa. Lona ngomlayeto lophuma kumengameli Cyril Ramaphosa kulabo labasemkhakheni wetekwakha. Uthi umkhakha wetekwakha ngiyo longenda ukuthi umnotho wakuleli uye embili. Lo mkhakha ukhonile kuvula amathuba M7 langethi 130,000 ngekusho kwekotali labor force survey. Sanziluphaloti imali wasemkhathini kweminyaka lwenduna imali luchazile ukuthi imihlamo lengenisa imali yokhula nga7.5% emkhathini weminyaka. Ramaphosa uthi uhulumende akasafuni ukusebenzisa nje imali sinobe njani kanti ufuna ukusebenzisa imali yakhe emikhakheni lengenisa imali. And where there is no real maintenance, investors will leave. Businesses will relocate. Hulumende ukhiphe 1 trillion wemarandi kutakhiwo ncane kuluphaloti imali wasemkhathini. Lobuholi baRamaphosa bufuna kushintsha lelive libe ngileli libuka kakhulu kutekwakha kude kushintshe isimo semnotho. As the construction industry is beginning to show its true mettle, infrastructure is the engine that drives economic growth and social transformation. Indvuna itemisebenzi yesive kanye netakhiwo ncane Dean McPherson nibonga umsebenzi wahulumende kulusana labo labathi abatsinzeke emkhakheni wetekwakha. The past year, government, business, labor and civil society have worked hand in hand to lay that foundation for what we finally see today, a nation under construction which is creating record jobs in the sector. Mengameli Ramaphosa ufuna tivakashi tibone live njengalo lelisebenzako kulomkhakha. Uthi bosokonileka labangenda umsebenzi wabo ngendlela efanele bashiya imihlaba ingakapheli bataluthota lolu mandi. Liqembu le-Democratic Alliance eMpumalanga selibite ukuthi masipala wedolobha leMbombela ahocise ngekushesha kucimela abantu ugesi labachume etinzambo ngalokungemthetho kanti ikusho lokhu ngalesikhathi ikhulumisana nebetinzaba eMbombela. Lidolobha leMbombela lithethe isinyathelo sekucimela takhamuti letichume gesi ngalokungemthetho. Lokhu kwendeka nje umkhandlu walo masipala uphasise luhlelo lwashwele lwetinyanga letinzatfu lolunikwa labo labachume ngalokungemthetho. IDA kumasipala weMbombela isole umkhandlu walo masipala ngekwehluleka kusebenzisa luhlelo lwashwele ebantwini labachumeta inzambo tagesi ngalokungemthetho. Kanti ithi lokhu kulethe siphithiphithi nemphakathi uyakhala. Numerous reports from the community indicate that households with legitimate, albeit sometimes faulty, connections have been mistakenly disconnected. This is an unacceptable infringement on the residents' right to basic services. Emabhizinisi nawo akakasali ngaphandle kuleli dolobha. Tikhulu tamasipala ticimelela abanemamitha langasebenzi kahle.
We tried to buy power and it wouldn't enter into the meter. So we went to Mbombela, reported it. They came out. They then bypassed because there's a meter problem. We followed up several times, but we didn't get any feedback and then they disconnected us. Lomunye webaholi bemango uthi kutsikametheke imeter ngetulu kwemashumi lamabili. People had to go and make loans where they couldn't afford it to pay because they got the letter to say they are going to be disconnected and within an hour they were disconnected. Imbombela ithi tawuchubeka yona nekucima gesi. We will continue disconnecting them and we will impose those penalties as approved by council. Lo masipala uphinze wathi bantfu labalungele ngibo labatawuthola shwele eminyakeni lotako ngenyanga yaBhimbidvwane. Singuyona itawusakata ngalokusemthethweni iG20 SA 2025. Live leNingizimu Afrika lilungiselela kubamba ingcongcothela yeG20 evikini lelitako kanti kulindzeleke titfunywa letivela ngalotonke emhlabeni. Kepha ke umengameli welemelika Donald Trump umemezele ukuthi akedi yena kanti futhi ke kude nje umuntu lovela eMelika lotaba ingcenye yale ngcongcothela. Kepha ke kuva kabandi ngato leto simukela losadi setindzaba tangaphandle SABC Sophie Mkwena. Sophie asikubikelele sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. Sophie, Donald Trump uthi ke live leNingizimu Afrika akumele ngabe liku G20. Ingabe kusho ukuthini lokho? Akukhombisi kunyatsa? uDonald Trump soloka angena esihlalweni njengoba angena kwesibili. Kubonakala engathi akafuni ukuseka iNingizimu Afrika. Siyazi ukuthi inkinga lapha ilamahlebezi angamanga ukuthi eNingizimu Afrika ama-Afrikaners aqindezelwe. Ngakho ke usebenzisa zonke izindlela ukwenza ukuthi ajezise ngasho iNingizimu Afrika nangezinto okungasiyizo. Ngakho ke uma kabuza umbuzo ukuthi iNingizimu Afrika bokungafanelanga ibe ku-G20 uyakhohlwa ukuthi lesikhathi i-G20 isungulwa iNingizimu Afrika beyikhona. Ngamanye amagama uma kuqalwa nge-G20 ngo-1999 iNingizimu Afrika yabamba iqhaza lapho. Ngakho ke angeke nje uvela uthi nje iNingizimu Afrika iphume ngoba iNingizimu Afrika solokuya ikhona ku-G20. Trump uthi akedi kulomhlangano we-G20 kanti futhi ke kude sifunya saseMelika lesitofika kuleli. Ingabe lokhu angeke yini ukuthikameze ukuqhubeka kwe-G20? Angeke kuthikameze ukuqhubeka kwe-G20. Umhlangano omunye nomunye kuba khona ukuthi abanye abaholi bangafiki. Masithatha umzekelo lesikhathi kune BRICS siyazi ukuthi umongameli waseRussia akazange afinyelele kodwa wabamba iqhaza wakhuluma kwasebenziswa itechnology ukuxhomana naye. Namanje asu Donald Trump phela ongeke eze kukhona nabanye abangeke beze kodwa bazoba nabameli babo. Masithathe izwe elifana neChina uXi Jinping uma kanyezi uzothumela iPrime Minister ukuthi ibe khona. iRussia naye ngenxa yokuthi uPutin akakwazi ukuvakashela iNingizimu Afrika ngale laqala lase International Criminal Court uthumela iPrime Minister nongqongqoshe wendaba zangaphandle. neChina izenza njalo. Wonke amazwe labaholi bangeke bakhona ukuza bazothumela izithunywa zabo. Kuzawuthathwa izinqumo inhlangano izaqala ngomgqibelo iziphele ngesonto. Uma ubheka sikhuluma nje iCOP20 le ebhekana nesimo sezulu le inkonfa enkulu ye-UN beyiseBrazil. Baningi abantu abangafikanga kule yankonfa. Nomongameli waseNingizimu Afrika kulonyaka akazange aye ku-COP30. Ngakho ke kuyenzeka kube nesikhathi ukuthi kube nemihlangano lemikhulu uthole ukuthi abafinyeleli abanye kodwa bathumela izithunywa zabo. Manje uma iMelika ingathumeli izithunywa umhlangano uzaqhubeka kodwa iAmerica sizobonga uma sekwenzeka
ngomgcibelo ukuthi abathumele umuntu ngoba bangalokhu bathatha isinqumo uma kusondela inkova ukuthi bathumele ababamele la eNingizimu Afrika njengoba uyazi ukuthi bane embassy kunama officials embassy. Sophia sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. Ngusophie Mkwena inzatheli indzaba lobuke indzaba tangaphandle eSABC kanzi mbukeli kuletinye nasibuya eTitolo. Litiko letemisebenti yesive imigwaco netekutfutsa eMpumalanga lisolwa ngekungalandzeli itindlela letifanele nalakha umtholampilo wakwanyamazane. Wamukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena sisekhona hlala nathi. Sikubutile mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngesiphakamiso sekuthi ke bonke labahola imali yesibonelelo sahulumende bavalelwe ema-accounts ekugembula uphendvule ngalendlela. Imali yesibonelelo nguye ukuthi abantu badle. So ekugembuleni kuthatha ama-chance. Nawudliweko wena uyudlana inyanga yonke. Abanye ugcina sebedayisa nangemize ngenxa yokuthi lesibangene eyikweletini. Mina ngibona sathi nje singavala lesikhulu sekugembula. Uhulumende ungena phike emakhathini okugembula ngoba phela bagembula ngoba vele bafuna imali. Bathola imali batawuyeka vele ukuthi bathathe imali kahulumende. Isiphakamiso lesihle kakhulu esimsakade. Uhulumende akabavalele bayekele ukugembula ngale mali batokhona ukuthi bathengele ukudla. Ngumbono lokahle kakhulu lo umsakade ama-account ekugembula akavalwe ngoba nyalo bantwana abanato letimali takhisimusi bathathe letimali abatali bahamba bogembula ngato. Leso siphakamiso nami ngiyasiseka ngoba ngiyathi kahle ukuthi igambling ayilethi imali ekhaya noma ibeke kudla etafuleni. Instead ikhipha lokhu lokuncane lokhu unako ufanele utiphilise ngako. Cha asikho isidingo sokuthi kuvalelwe abantu abahola isibonelelo ama-account abo ngenxa ukuthi bayagembula ngoba lokho kusho khona phela ukuthi kushuthi isukuyincane le mali yesibonelelo bazama ukuyandisa uhulumeni akafaka imali kubantu. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe first bakuthi phendvulela ngawo. Nasivakashela imakethe tetimali sifola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 17 rand nalicathaniswa nelidola lasemelika, pondo waseBrithani ubita 22 rand 38 cents, li-euro libita 19 rand 76 cents, lipula libe ngo-1 rand 18 cents. Ingomba yetabelo tonke JSE inyukile. Igolide ibita $4,214 li-ounce, iplatinum ibita $1,594 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $63.35 umphongolo. Kunesibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Lishonile Rebecca siyavusela kumbukela indaba tesiswati ekhaya ku-SABC1 nathi ke lesiphethe sekulihlelo liphuma embedeni njengoba ke sitawuba kabandi nalo ke lisaba lelisinza ke loyo losikhulu evisini lendvuna emaphoyisa lemisiwe Cedric Nkabini njengoba ke bekase avele kulikomiti lesikhashana eParliament njengoba ke nalo ke likomiti lisasike sinquma sokumbuyisela ke emva ekhaya kulandzela ke nalo ke lisuku lebekase ke avele ngalo ngembi kwalo leli komiti simemeke tati izaba tebugebengu kuthi ke sitawubuka kuvela kwana ngokunene kunalo ke likomiti ngethulo kwalo inhlangano Democratic Alliance kulesifundza isola masipala weCity of Mbombela ke kuncamulela ke gezi bahlali bakuleli dolobha ngaphandle kokukhulumisana nabo siboleke indlebe ngesimbi esithupha zimadbe ngesimbi esikhombisa kulihlelo liphuma embideni kumsakato likwalakwala sibonge Thimba zamamalehle kwembukele ekhaya. Sibonge kuYesbu kanzi ke tiyaguca dalamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako tikhona tesindebele kusasa kanzi letela maleti titfole ngensimbi yesikhombisa ngesixhosa kuyo lenkundla ukhona into zakhe nesimo selitulo ngemva kwetitolo busuku akube ngilobuhle ngwane.
Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla sikubingelele ngalo mhla kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlwa namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la ingcenye yempumalanga nelive njengoba lapha ku 60% unyukele la isifundzeni iLimpopo ngalo muhla kanti ke likhombisa kubalela mawehla ke la uyentshonalanga Kapa ngalo muhla kanti ke naselangeni lakusasa likhombisa ke ngibonya ngemafu cishe ke even lonkana njengoba nasentshonalanga Kapa lichubeke njalo ke ngibonya ngemafu kanti ke nalemvula ichubekile lokuba lapha kuye ke la 30% kakhulu kade etifundzeni letsempumalanga yelive ngalo muhla kanti ke isixwayiso lesivala baka South African Weather Service ngahle ke kube nekujuma lokumatima mawubuka ke la ingcenye yesifundza ke la impumalanga ngwane lomuhle kanti uma sichubeka sikubukela ke la elangeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso nje kubona ngahle ke kucubuka umlilo mawubuka ke la ingcenye yesifundza ke la iNorthern Cape wehlele ke eWestern Cape ngwane lomuhle masikubukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la sifundza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria Bronkhorstspruit lapha ku 27 elifuthumele lipholile ke eJohannesburg nga 25 kanti ke masibuka sifundza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina Thohoyando liphala leThabazimbi lapha ku 27 likhombisa ke la kufuthumala kuleto indzawo letoke nakuboma kupani ngwane lomuhle kanti ke sifundza impumalanga indzawo lefana nabo Skukuza lapha ku 25 lipholile ke eMbombela nga 22 wehlele bo Carolina bo Emelo kanti ke eMkhondo lapha kuye ke la 24 kanjalo nase Standerton kanti ke iKwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryheid likhombisa ke kuphola nga 20 kepha ke Mnambithi lifuthumela nga 29 mabuwa bo Pietermaritzburg bo Durban likhombisa ke kuphola wehlele nabo Potchefstroom nga 22 kanti ke Eastern Cape indzawo lefana ke la nabo Komani shisa likhipha umkhovetsheni nga 35 wehlele kuboncuba nakubo Grafi kanti ke lapha eGcebeka lapha ku 27 32 emakhanda ngwane lomuhle kanti ke Western Cape indzawo lefana nabo Fredendal yashisa nabo Glen Williams nga 37 bo Beaufort West kepha ke lifuthumele ke George lipholile Mosel Bay ngaye ke la 23 27 mabuka ke Cape Town kanti ke iNorthern Cape Springbok kuyashisa wehlele bo Calvin nga 38 Uppington nakhona likhombisa kushisa likhipha umkhovetsheni bo Kimberley nakubo DR lapha kuye ke la 35 kuyashisa kuleto indzawo letowe kanti ke Free State ePorterville lapha ku 31 30 Velkom nakubo Bloemfontein kuyashisa kanjalo nangalebo Harapdam kanti nase Vep ngalo lomuhle lapha kuye ke la 31 kanti ke Northwest indzawo lefana ke la ngalo lomuhle nabo bo Tosca likhombisa ke kushisa mabuka lapha kubo 32 wehlele ikakhulu kati kubo Tawu ngaye ke la 30 kanti ke mabuka indzawo lefana ke nabo Bloemhof lapha kuye ke la 32 ngwane lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube lobuhle